Rekuria mwana kiumia gikenda gitari ni kwariria thina ya gukorora. Ndira kwaria mantu jegie gukora kwa ana gukeja kutha kwi gintu kiria gituma ana muno baikwa cibitari ni gintu gitawa cough kana gukora. Na baba ingi ukeja kuria kiria gituma akibaika cibitari igukora. Na ambuge mantu ja gukora kwina gukora gukwingi muno mwana no ndira ikora kana untu bwa viral no mwana na viral infection igatuma agakora mwana okuno ethirwe ena bacteria infection chabo utuga mwana na pneumonia mwana no ethirwe aikora no ntu bakwethora ena ibara bibi twetaga bronchiasma ibara bi allergy ketha mwana ena allergy mwana no akore no ntu bakwethora ena TB na thaiji TB kiria na ingi muno na TB nayo imurimo jongi ana bagukwenya TB na batiko menya kai TB ebajetie na nkenda ikuga ujo nkenda kwariria mantu ja TB mbuge atiri TB murimo jureo TB tekorogwa ntu babengi bauga mwana kwethwa na TB kana mtu kwethwa na TB karogi kana ategibo thuku utegintu ja kiu mwana kugwatwa TB ana muno babigwata kuma kire antu banene muno ibo bagwatithagia ana TB na ukeja kwithirwa gwaku kwina muntu karaikora muno na mbuge ujo no ntu TB era nyinge yumanagia muno na antu banene na ria nyinge urethera iriumania na either guntu antu bokara bainyanite antu baingi kana mwana gaita TB kiri antu banja ukeja kwithwa kwi muntu we kwenu na gukara ikora muno nkurukie biumia biiri kona muntu agutirito akunywa ndawa kunywa Moxil na no akara ikora ndingenda kuria atiri antu bau banene bonde benja chieto bokora na muntu na akorete na no ei antibiotic ndawa ja Moxil no nyute azithromycin nwete tawandi kiranda wa daktari chiokora uwe muntu munene na no kara we kora gintu kia mbere uwe uri ugwati kire ana beto bande miaka 5 konde ngenda kuria antu banene please babu bugwikirana baraba ingi ugwatine nontu bobo gwatithia TB please antu banene itwite tuthimwe TB ni utheri na ina ndawa ni utheri. Number 2 ukeja kutha mwana uju agutiritwa na atikubwa na ikwinya hospitali etano askirinwe eta gaito makorora muntu kana gatomba gwita makora agaitwa makora na kuma au makora ja thimwa mwana ategekana ethonekane na TB nukeja kutha mwana gutiritwa rambere raja iri raja thatu na nukona mwana uko atikubwa kibara please mwike cibitari cha thirikari nete athimirwe gikorora nete aringwe inya x-ray kibara ionania thwa mwana oke na TB kinge nakyo ngenda kuga uju mwana ambiria gukora aciari tutige kugurira na ndawa cha gukora ntu baba ingi bwitabo kabagure ndawa cha gukora no utikumenya ikibara kina gani mwana nakyo no thoi allergy nayo no thore kibara kigyo bakutha inya pneumonia nayo no kutha yomba kutha TB era tukwarairia no tugo no kutha kibara ki viral nayo na agona ndino tire kugura antibiotic na mwana viral cough nayo na viral cough itikwenda antibiotic kingi nakyo bamwe betu burita tukagurira ana ndawa icha gukora cyandiki cough syrup ndawa yonde yandiki cough syrup ikaewa kimwana utikijite miaka 2 nontu twana tunini nya tugakora tutumba gwita gikora twana tunini twa banda were gutetheria makora ja kauma na batiumba ngurita na ndina atagukarawa makora jara jaumaga ceta ja kaigara maurine ja kaingania kibara kia mwana na mukuma au mwana ora gikukia mwana no kiumania naye na gukundwa cough syrup ki mwana utikijite miaka 2 konde ngiria kuria aciari bonde atiri mwana ukwambiria gukora ukona mwana ukora na arua na akora ruju mwige cibitari etana ategwe ibi utumetho ikora na kuma au akomba kwewa ndawa ere batikirite na mwana wetu agakura bwega ko please itotige kugurira ana ndawa ciokora chemist.